Kuki channel thusok LAHCHOM ni ho zo se na bon on ni ko pa tunung jong VANNOI thusok chom LAHCHOM ho na be khom ki loi te G7 tia zong ke he Group of 7 Nation akon Foreign Minister hon Japan ha ki moto na to khom na hananei panta vin hi palai ho chu Karizawa giti resort town muna chu VANNOI ya thil su thusu ki matna boina chom ho sei khom na nei dinga ki khop na chu anane yo ahin ai dia kilong tu ta China chunga longgel khom na anei ding uwin zong agi sei na hi ki hona hi Ukraine kal thu Taiwan chunga China ha hem na chule Korean gambung sunga boina thu hole kadang dang ho zong a sei khom dingo hi to khom na chun United States Japan Germany Britain France Canada Italy chule European Union akon palai hon pan alaw vin hi adi atu chung ki ho na hi ahong long ding lam kai ho summit Hiroshima khupia lakit le om na ding thua jong ki ho khom na anei ding o hi tu chunga ki ho na nei foreign minister ho hin Japan khupi Tokyo akona bullet train resort town Karizawa munhi azut na anei ding o hi adi in Japanin tu chung ki ho khom na hin South China tuipi kaya regional tension thu hi ki ho khom na top agenda hin dingin agel kho le ove ki tin hi China thu hi ki ho na athu pi loi khanin apangin palai a ki khom hon China thu ki loi khom na ho ki long to ta pan ala ding danu jong a ha kho sa on hi China te hin ni khoma sa ja ma chu Taiwan tu kol vela military drill nasata anabol chai bit mowa hichilai mun chu China chamlat nan hop gama agisimo hi hiti ja chu China ten drill a chai chaiwa pathin ni khwa chu United States galsat konglen hichilai mun Taiwan Strait na lu na anapal gal kaya ni hi United States Navy 10 USS Milia guided missile destroyer in routine Taiwan Strait lamla na chu an che la P18 an phong do vin hi China ten United States konglen chu agiching li in a hi atina bana Chinese military ten asipai ti ho height level elanin au movetin an phong do vin hi G7 meetinga ki ho khom na thua hi North Korea te thu jong sei khom na hanei ding o hi aji su North Korea ten phat si a missile kap do na hanei ji a Japan le South Korea dinga phat si a bit na theilo khat chu hi chule Japan hin Russia in Ukraine ahin bulwapat Asia gamkai sunga jong ching thaile limge cha umangai dan anapudo na hi Japan te hin phat sia an saijing hu chu Europe le Indo-Pacific security chungchang thu hi se khan thailo kizop mat na nei hi an ti jing o hi achung chuna lam kai ho hin VANNOI nuclear disarmament le non proliferation thu jong sei khom na nei ding o hi adi a Japanin Russia in Ukraine chunga gal habol na thwa kilai khom na gamhon adon but na kilung tu ta pan hala ding dano akho sa le na hi Sudan khupi khaltum muna boina khota ana sozia amuna tangdan hol ha ong na ding phat chom khat pi ana thip jing wangin ikap to na khota achi la jom pe ki tan hi achi sami chim ni khwa Armed Force hole Rapid Support Force ho ki kap to na ki do na an chil ha pet gamsung pumpi mun chum chumakon United Nation Worker mi thum pan na mi hlam khat walamin thina an tu ta vin hi kopi sunga chengo seidanin army hon len na mangcha a Rapid Support Force ho pan sa namun ho bulona anei vin RSF ho pan mun hatam zo asusi zo ta ve ti vin hi tu din muna hi kopi sunga mi P10 gamsunga Armed Force hole paramilitary ho ki ka thuneina ki chuna ki kap to na ho sit jing to lona kopi sung dal ha jam panu chu a hitan hi thilsu to ki menin United Nations Secretary General Antonio Guterres in thilsu na chunga demna anejin chule United Nations worker thumte in thina atuna chung thua agang theipina thutan na omna dingin jong ana sejin hi chule ki dawna nei party ten in international dan ho zana anei lhona United Nations le akimat pia to na nei ho bit na le hoi do na anei sa anading unjong ana sejin hi Sudan Prime Minister Louis
Abdullah in Sudan Army chule RSF tenin agang thei pena kidona hanga hlon na dingin team na anani zina hi United States Secretary of State Antony Blinken le ato kimat pi United Kingdom Foreign Secretary James Cleveland tenin zong kidona nei party tenin him khamna anai hlon na dingin ngena ananai hlon na hi African Union a chairperson in zong thilso to kilhona chamna do theina dinga Sudan gamsung anazuna party teni to khomna ke hona zong ananai dinga hi European Union lam kai hon party tenia kon general tenin ahi thei chana milham ho ahu bit hon na dingin anangi ona hi alangkhana World Food Program in ato khom piu mi thumin thina ato to kilhona gamsunga anato naw suspend anabol ta adingowin anapong do vin hi Sudan gamsunga sipai te le Rapid Support Force RSF hoki ka kidawna ji hin VANNOI demna anei na bana Sudan gamgi chamhlat gam atam zo adia Egypt le cha ninjong boulder ro kha ta vin hi United States gamsunga thala ki thana phatma sa pan an chi hla jing bangin achi sami sim ni huchun Alabama State sunga Deadwell hupia birthday anaman nawa melhet lo thal choi khanin mi lita anakablia chule mi som niligit ta hata anama vokin anahi thilso hi Deadwell hupi mun khana numai khat kum som lugup hlinna birthday aman naw muna anaso hi thina to hola college football team a het theita simlai chapang zong apangin hi ekiti thilso hi hapta thum sunga hidabang thala ki thana athum wei channa cho hi tan hi thilso na monchu mahogany masterpiece dance stadium muna party na bolna waso hin melhet lo thal choi pa chu amuna chu lu na apheng changa thala anakap jinga hi ekiti officer hon thilse bol pa chu ki thana ham ahi lo le amat do ta avem ti asai do pumin hi avela mi pi tampin athi ho opna memorial visit anamong vin hi France paiten gal kichuna War Games atha bea Orion Exercise 2023 chu simpat ni khwapat anei pata dingon ki gutna anei tawin hi hichi phanmasa anabolo banghilowa branstamakon France paite neto kiloi khomna gamho chule neto gama panglo loi legol gamhon jong pan ala nawa ki bol khom Joint Force Common Operation masapin chu hinalai ding a hi France Chief of Defense Staff panan saina hitabang military exercise Orion exercise hi amasapin na hinalai zin hi hichi exercise hi apang sipai te chun face thum ti chu competition contest le conflict ho hi aha focus tingowin asai na hi training a adoi pin o thu pi chu gam chum chum branch asset chum chuma kon sipai ten to khom ki thu khoma galmi tia kon dona atha hong su do ho dona anei khom theina dingwa zilna anei dingo hi chule hichi exercise in France paite la milham hon jong thu ta pan ala theina diu hiding a hi kiti exercise a he major international partner tiso United States United Kingdom Germany Spain Italy Greece le Netherlands gamhon jong pan ala ding dano het sana anei tawin hi India in zong Air Force contingent ho ichi exercise ha dingin asol tawin hi hichi hol achun Rafale fighter li C-17S ni Illusion 278 ni Airman zakhat le somgup lenga in panala dingo hi Iran police tian gamsunga numai del ponlu ki khu lo ho chunga dan khota ta dingin rapong do kit tawin hi thusu to ki menen somkol vein mun pi phachom pi jong akha tawin asayon hi thilsu hi Iran Islamic vai homten athabia ga ta ki sim ade anumai ho ki chaina dan joiding atha gun tu mo to kil hona police on na to hi achil ha pango no chu hi pathin kho nidan somni le li ka asung si achun sumkol vein mun zakhat le somnga ta akha ta un police on na phongdo vin hi hichi sumkol vein mun pi ho chun numai ho ki chaina
dan ho numai hon dil kop ki kop lova alut sa aziwa ki kha hi ati vin hi police hon se binawa dor chakhale som tum la sagi chule restaurant som lagi le reception area ho chu akha wa hi dan aphung do vin hi hichi hijab dan hin smart technology ho mangcha a dan suki ho mat do na ding mi pi kitit na kailhang la dung zinga zong camera ki building a ki sai hi numai iham tia mi mun lo mun hising zong le dil kop le mai ki khulawa la om le gi na nei le gamsunga dan dung zuya go na mu ding o hi teran khopia numai tampin dan tha chu demna anezun ichi dan tha ki sim ambana ki koi khumchun gamsung dinmun akho sit sa zo ding hi tiwin hi he thei khat chu koldis nunga masa amini kitino morality police khona thina anatoh apat numai tampin ki phinna longlei lona phat sot pi a hin ne wahitan inla ki khel ta sanga tu tha tha bia numai ho chunga dan hi aphon do be ki no hi current National Liberation Army KNU KNLA 5th Brigade in Avai Hom now mutaw muna avela mi pi hole kinai pi arms group hoto Phapon district sung mun khana thingyan golnup chu thanom ta in anamang vin hi achi sa sipai te vai hom na au ma pat ni pi ten hichi golnu ma hi a hin bang ta anaman lo naw phan hi an so le hi tai phatam zo military sipai ten mi pi te chunga kimana air strike le pumpi ka phomna hanei jing wang owa hitabong kin hi munning chong lamhla lena nawa lona internet ki mu pha lona muna manovin ki sein hi achi sa Nisim somlanganin Loikau People Defense Force PDF le Farkon Wings ta ki hon Kerani State sunga Loikau Tauna Regional Military Command Headquarter muna thingyan golnup ki manna states munita drone mangchan bomkhi na aneu vin hi thilso to kimet chun junta lamakai Myanmar Radio and Television MRTV na phone do na mi somni ligit ten ki su kha na anezin Loikau Hospital muna vet sui a hi ve tin hi bulu na nei PDF ho saidanin thilso chun janta member le officer pizong ki su kha na anezun asai zun hi hinla mi izat chanham tiwang asai thei pu ni ichi thilso bulu na in janta sipaiten Loikau town solam kailama phumpi anaka movin icha chun chapang kum somni khatle kum somlia ling mi pa khanin kisu khana ananei lonin hi ajing ni khunjung helicopter mangchan hilam munachun bom ala kinove giti na hi hinla thina manna to imawang he na hinai pon hi kumtha ki papi na ahi tin military council ten simpat ni khochun songkur tang mi sang thumle somlanga alha do tawin an phung do ni hichihola chun gampam foreigner mi somko legit jong apangin aseu ni military tu soina seibena ihamtia akingo naw tabang thilsi bolna hanai kinole achung owa aniki tankhum kumzat songkul tangkit dingon aseu ni tusu apat napat asai na chan ngai ho josi na chungchi owa akipanaw kahin phong ovi tusu tha imukit ka ovin na bonon mangphale chibai